Sanibonani babukeli bomkhanya kude TV. Siyanibingelela nibingelela ukukhulekana kaMthethwa endaweni yaseSikhaweni oGobandlovu. Sinesikhathi yagcinana kodwa ke siyabonga ukuthi nisekhona nisakhombisa uthando oninalo. Namhlanje sengize ngaba khona. La babukeli nginodatshana oluncane oluphathelene ngiyazi ukuthi abantu eSouth Africa bazi ukuthi inkabi umuntu obulala umuntu physically mhlambe othatha isibhamu ehambe yodubula umuntu bese kuthiwa inkabi le kweza ama social media zikhona inkabi ezibulala abantu via i-social media. Ngushiswa yini lo mhlawumbe umuntu uzoyibuza ekhaya ukuthi awu le ndoda yasithi manje ama social media kuneyinkabi zakhona. Inkabi zikhona kuma social media. Ngiyathemba ukuthi ngoba ngilapha phambi kwenu esumkhanya ude TV bakhona abantu abangicabanga ukuthi abanayo inkinga nami abafisa ukuthi beyilalela istory ngishoyo. So ngisho ukuthi ngamanye amazwi esumkhanya ude TV sinabo abalandeli bethu kwi social media yethu. Ngushiswa yini lokho ukuthi ngoba mina ngikhona mhlambe nginama followers let's say 10,000 or 200k. So into ethi mayifane naleyo ngoba nginalabantu aba 200k bengilandela vele ngishuthi ngamanye amazwi niyakholelwa kimi eziningabalandeli bami. So kuchaza lokuthi mina kuphuma kanjani ukuthi manje khona umkabi kuphuma ngokuthi angithi njengamanje ngoba mina sengibona ukuthi okay ningabalandeli bami niyakholelwa kimi. So ngiyakumisuse lokho mina ukuthi okay nina nikholelwa kimi ngithatha advantage ukuthi okay ababukeli bayawuthanda umkhanya kude TV athi mangenza lokho vele bazokwenza. Okay mina kuyenzeka njengamanje ngifisa ukudestroya igama lika Vusi. Igama la Vusi ngeke ngikwazi ukulidestroya mina ngi1. So ngoba nginama followers amaningi I have to use ama followers ami to destroy igama lika Vusi. Ngilidestroya kanjani na? Ake sibeke kanje mhlawumbe uVusi ngifisa ukuthi nje ecela mhlawumbe egcineze ephunyelwe umphefumulo. Ngizovela ngibeke into engekho right ngoVusi ngiyibeke la kwi social media ngidlala. Njengoba nazi ade ngisho ukuthi nginama followers ami. So vele abantu abazogijimela kuleyo video mabebona isithombe bazothi awunanga ukukhulana kwaMthethwa. Vele bazolalela ukuthi ukhulana iMthethwa uthi njengamanje uVusi uyabheda. Uyabona ukuthi mina ngibulala uVusi. Abantu abangikhonzile kusengenzeka uthola ukuthi bengayizwa kahle lonto mhlawumbe noma bembona endaweni enjengamadolobha mhlawumbe begcina abanye babo noma ephethe ibhodlela engafisa ukuthi emjukujele ngalo. Angithi uyabona ukuthi ngelesikhathi mina wena sikhathi umbona uVusi kade uzwe ukuthi mina uyangihlukumeza uVusi kodwa engangihlukumeza ngenxa ukuthi sengifuna ukuthi lento ngiyenze nani. Ngamanye amazwi mina ngithuma nina balandeli bama followers ami ukuthi nihambe niyobulala uVusi. uVusi uthi nimbulala kanjani ke kuhlukene ukubulala umuntu once ukucela igama lomuntu phansi umbone kwenze kube sengathi nasemphakathini la kahamba khona ebonakala njengomuntu ongekho right usuke usumbulele lo muntu ngoba akasakwazi ukwenza izinto zakhe ngoku right. Why ngisho lento le? Ngoba uzothi mhlawumbe ehamba edrobheni ehamba public wena uyambona wena ungikhonzile mina for sure ngeke uzuvusa umfisela into enhle naye ngeke sakuthola ukukhululeka usezohamba ngamanye amazwi sefanele ehlale enze njani sefanele ehlale ngaphakathi endlini ehlezi eyifihlile lokho okuzokwenza ukuthi impilo yakhe ime. So kuyafana ukuthi umbulele. So omunye umuntu kuzokwenzeka uthola ukuthi mhlambe omunye uyiphathela into yakhe elumayo mhlambe uyiphathela ivolovolo lakhe emdubule kungazi ukuthi noma bekuthiwa kuqhamuka umuntu wafike wadubula uVusi washona. Angithi uyabona ukuthi senizinkabi manje zami sengiyanisebenzisa manje ngendlela wrong. Ziningi izinto ezenzakala kuma social media babukeli abantu abathatha advantage ukuthi niyakholelwa kubona mhlambe into eziphuma emlonyeni wakhe. Uyabo kugcine lonto leyo iyenze abantu
begcine sebengasazazi ukuthi iyona yiphi into right okufanele beyenze ngoba mangizokumbuyisela nje emuva phambilini kwakukhona abalandeli bamaskandi nomculi la osengasekho rest in peace okumgqumeni owadlula emhlabeni benomtshengiseni naye rest in peace unaye wadlula emhlabeni bese kugcina la kunabantu abasebeshayana la ngenxa yokuthi lo kaMgqumeni ukhuluma kabi ngokaMtshengiseni. So uyayibona ke lonto le ukuthi manje iyenze njani kulento engishoyo umuntu uzongifakazela lapha ekhaya zike zaphuma idumbu ngabo labo baculi abanye baluza amaphathi emzimba yabo omunye ongasenangalo omunye akasenaliso ngenxa yani yokuthi lo bekhuluma kabi ngalomculo angithi uyabona ukuthi uMgqumeni benabalandeli bakhe nomtshengiseni nabalandeli bakhe so uma ifuna ukucekelela phansi uMgqumeni umtshengiseni definitely mayengakufaka kwi social media ukuthi njengamanje uMgqumeni uthe vele abalandeli bakhe vele kufanele senze njani fanele sibe against abalandeli bakaMgqumeni so uyabona lento sigcina siyenza udlame sekuliwa ngizohamba futhi ngize ngibuye la siyambongela ubhuti lo uSweet Guluva belapha kwi Big Brother owinile angicabanga ukuthi u2 million nizongicorrecta if nginamanga lento ngishiswa yini yonke lento mbuke mhlawumbe uzoyibuza umthetho wase ukukhuluma izinto seyihamba seyihlangana kahle ngikhuluma la ngezinto ezikwi social media why uSweet Guluva ngimmention kule nkulumo yami ukuthi uSweet Guluva mina ngeke ngami nje ngimaze kwi media ngingebengena ko TikTok hayibo nangi Sweet Guluva ubani lo sengigcina sengimlandela sengicheck ukuthi kuthiwani ngaye ngigcine sengithola ukuthi uyazi ukuthi lapha kwi Big Brother yebo khona ngoba sasindle eminyama kodwa sihlukile ngokweinhlanga kukhona abantu ababizwa ngokuthi amaXhosa nathi as amaZulu so kugcine sekuba lanto le inhle mongayibhekisisa kahle imnandi futhi ngoba egcini kwakhona akekho umuntu olwa nomunye ukukhombisa nje ukuthi siyathandana esingabantu abamnyama njengokuthi iEastern Cape ithi ayifuni ukuhlulwa yini amaZulu na amaZulu athi abafuni ukuhlulwa yini amaXhosa yabona ukuthi bese kuliwa kamnandi kanjani egcineni uSweet Guluva ugcine sekunjani ugcine esethola u2 million lokhu kwenzani ukuphakamisa indle yakithi eminyama ngoba egcineni ngisho ngaba uyiXhosa ube umSuthu ube yini egcineni siyindle eminyama siyiSouth Africa futhi egcineni so lonto imnandi indlela yokulwa kanjalo but abanye abakwazi ukuyithatha kanjalo bagcine sebeyithatha ngokuthi mhlambe kungenzeka kusigcine sekusetshenziswa izandla yabo because izinto esikhuluma ku social media kufanele ukuthi siqaphe singabe izinto eziqhatha abantu noma mina ngilapha phambi kwenu ngizokhuluma into ekugcineni kwakhona okuthola into engikhuluma ngabakhona abantu abangaphandle abahlezi ababukelayo noma abayaziyo mina ekuthothi angiyazi ngiyayikhuluma nje ngoba ngizwe emoyeni ngizobuya endabeni kaMfowethu lo oke wasijoyina la babukeli bomkhanyakude TV obebizwa ngoVusi Sibiya ovezwe ukuthi yena wakwabaseyintweni zenombolo wakwaboshwa ini angifuni ukuqamba amanga siyaxolisa ngokuthi mhlambe efike la kube khona ababukeli abathola ukuthi abalithanda udaba lakhe noma ngendlela akakhuluma ngayo noma izinto akayishoyo akayithandi engikutholile nami ngoVusi lo wakaSibiya hayi njalo sorana hayi uVusi lo ongali uVusi lensizwa nje leyentshebe leyayila engikutholile ukuthi la ndoda 1 ayikaze iboshwe shuthi ngamanye amazwi inombolo ngoba ezintweni zela ukuthi kuyaphuza ugwayi kuyabhenya ini nema drugs ibikhona ngokulandelela kwami kodwa shuthi ngalesikhathi mabehlezi besebenzisa lezi zinto bendawonye lapho beyigroup ngicabanga ukuthi ila ebeqala khona ezwa izinto zenombolo wabona njenge language enhle ukuthi engayisebenzisa everywhere nanokuhlala ke unabantu ukhulume nabantu uthola ukuthi bazi lonto wena uyayithanda but awukwazi ukuyikhuluma lolo lwazi oluncane osukuma usuluthola ugcina usulenza njengolwazi olukhulu wena ongathi uyalazi so ke ngishiswa yini lokho ngoba kunabantu la abakhombisa ukungathanda into ekhulunywe ilomfo wakaSibiya ukuthi uzenze into akangayona ebedlala ngenye into yabanye abantu enabantu bayo inombolo abakhuluma ngayo awukwazi ukuyikhuluma ukufakaza ngayo wena ungekho enombolweni
ngoba okokuqala awukaze bathi ngolimi lenombolo awukazi uqashwe wena ukuthi ube isisebenzi ukuthi inombolo ungayikhuluma noma yikuphi askisi. So wena uma wena usuza la kwicamera uyafika uyakhuluma uthi wena ubuyisisebenzi ubuphila kanje kanjani, okusho ukuthi mina ngidlala ngale nombolo yase 26. Ngike ngahamba endaweni zasemadrobheni kunabantu abebekhona ukungivimba not kabi bengivimbe kahle umuntu etheni umuntu eyazi mfethu ngibona indoda kanje kanje ikhombisa asithandi lento eyenzayo ngoba thina siyamazi lo mfo ukuthini ukuthi umuntu kanjani uphila kanjani futhi akayona lento akathi uyiyona lapha yana. So ke ngoba nazi ke babukeli bomkhanyakude TV ngoba sila sakuveza phambilini ukuthi wonke umuntu onezitori zakhe akafisa ukuyishare nabantu base South Africa siyamemukela ukuthi ezela ngaphambili. So ke nathi ke asikwazi ukuqala sikujaje singakwazi ukuthi ngempela lento oyiphethe ngabe iyona. Ingakho nani nilana esibukela ngoba kahle kahle ngoba sisikwazi nokubona amaphutha ethu kungenxa yenu ukuthi cha should lokho asihambe endaweni engekho right. So ke siyakubonga ukuthi nikwazi ukuveza ukuthi lokho akukho right. So ke nayo lensizwa akithe mayisifikela kube yinina enisibonisile ukuthi no le ndoda le engathi lento eyikhulumayo ayazi futhi ayikufanele ukuthi ngaba la kumkhanyakude TV. So ngalokho siyaxolisa kakhulu futhi siyabonga ukuthi lokho nikwazi ukuzivula amehlo sibone ngoba thina ngoba sishilo ukuthi wonke umuntu ofisa ukushare izitori zakhe engeza la kithi ngaphambili singamukela ngezandla zombili ezifudumele. Naye senze kanjalo ngoba asikwazi ukukhetha amabala ukuthi lo uright lo akekho right ngoba kuzobe sekufana nokuthi thina sehlulele omunye umuntu ngengale lakhe thina esingalazi ngokuthi nasibona image yakhe noma nebehavior yakhe, but ukukhuluma kwakhe lokho besifuna ukukubona sesikubonile ukuthi anikuthandanga kusho ukuthi kwayena lento akayikhulumayo akuyona akucinanga lapho kwahamba sathola nokuningi engisabayo nami ukuthi la ngingagcina sengikhuluma ngayo ukuthi okay ukanje ngoba na mhlawumbe uzothi mayisekhaya uthi uyabuka bese ethi awu ngoba nakho okay sekutholakala ukuthi mina akaze ngiboshwe. Sikuthola mhlawumbe futhi ake ngiveze ukuthi sikuthola kanjani ukuthi akaze eboshwe. Uyisho lo yena wathi akaze yena eboshwe yena ngoba bekadeza la kumkhanyakude TV ebefuna ukuthi ebonakala ukuthi yena enga-actor. So ke lana asi-act la into esiyenza la sakha iSouth Africa siyabuyisana endleleni silungisa amaphutha asadlula nesisaya kuwona nesikuwona. So yena into akayenzile ukuthatha ithuba ukuthi shothi ngobe la kumkhanyakude kuzokwenzeka bembona ukuthi uyakwazi uku-actor bese bemthatha mhlambe ethola indlela mhlambe yokuthi naye egcine ezibone njengomuntu ongaba um-actor wamamuva ukuthi angazi nami ukuthi yipi acting ebefisa ukufola ngaphansi kwayo. So ke yikho lokho ke bafowethu siyaxolisa kakhulu into eyenzakalile nathi bengeyona inhloso ethu ukuthi ibe njengoba kade injalo because sengiyabona manje ukuthi futhi sekunanamagama amnandi vusa ukuthi hayi sisase kuyo le ndaba cha khona sisase kuyo le ndaba sase uyumkhanyakude TV. Ngeke ukubonga ababukeli, siyabonga kakhulu nokwamukela indoda yakwacele, siyabonga nakwabanye nizobabona abenza kahle. Siyacela ukuthi nibamukele lokho enikwenze kumfo kacele, siyakuthanda kakhulu niqhubeke nikwenze njalo. Nami ngiyabonga nje ukuthi nisilandele umuntu emosha amadatha akhe eyinikeze isikhathi sokuthi ehlale phansi elalele esibuke. Lokho kuyinto enhle kukhombisa uthando ukuthi singabantu sibambisene siyimbumba. Siyabonga kakhulu umkhanyakude TV, socela ukuthi siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Siyabonga.